Asia was another home for several civilizations of the ancient world. Many of these early civilizations were based on city-states. By about 2900 before Christ, a civilization of city-states emerged in the southern Mesopotamia, or modern Iraq, in the area called Sumeria between Tigris and Euphrates rivers. The name Mesopotamia comes from a Greek word meaning between rivers, a pointer to the Tigris and Euphrates rivers that encircle Mesopotamia. There is no evidence for that the Sumerians moved there from anywhere else. They may have been indigenous. ኤዥያም የጥንቱ ዓለም ስልጣኔ መዳረሻ ናት። ብዙዎች የነዚህ ስልጣኔዎች መሰረታቸው የከተማ ግዛቶች ናቸው። የከተማ ግዛት ስልጣኔ የተጀመረው በ2900 ዓመት ዓለም አካባቢ በደቡባዊ ሜሶፖታሚያ ወይንም በአሁኗ ኢራቅ በጢግረስና ኤፍራጥስ ወንዞች መካከል ሱመር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነበር። ሜሶፖታሚያ የሚለው ቃል የመጣው ከግሪከኛ ሲሆን ትርጉሙ በሁለት ወንዞች መካከል ላይ ያለ ምድር ማለት ነው። ሱሜሪያኖች ከሌላ አካባቢ ወደ ሜሶፖታሚያ ይምጡ አሊያም ተወላጅ ይሆኑ ምንም መረጃ የለም። The rulers of Sumerian city-states were absolute kings called Lugal. The kings ruled as the representatives of the city-state chief god. He was not a god himself as in Egyptian pharaohs. He was responsible for seeing that the worship of the god was properly carried out. It was believed that the prosperity and security of the states was ensured by the proper worship of the god. The Lugal was a king, but had a supreme duty to the gods. የሱሜሪያ የከተማ ግዛቶች መሪዎች ሉጋል ሲባሉ አምባገነኖችም ነበሩ። ህዝቡንም ሲመሩት ልክ እንደ የበላይ ጣዖታት ተወካይ አድርገው ነበር። ሉጋሎች የግብጽ ፈርዖኖች እንዳደረጉት ራሳቸውን ጣዖት አላደረጉም። ጣዖታቱ በተገቢው መንገድ መመለካቸውና አለመመለካቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት ነበራቸው። ይሄን የሚያደርጉት የከተማ ግዛቱ ሰላምና ብልጽግና የሚረጋገጠው ጣዖታቱ በተገቢው መንገድ ሲመለኩ ነው ብለው ስለሚያምኑ ሉጋሎች ነገስታቶች ናቸው። ግን በጣዖታቶቹ ላይ የበላይ ስራ ኃላፊነት ነበረባቸው። According to the indications in the recent studies, large numbers of the inhabitants of the city-states lived within the walls of the cities. However, the majority of these were farmers who were going out to work on the land daily. The other inhabitants were priests, officials, soldiers, craftsmen, and traders. The city-states used to import various commodities, including timber and metals. Some supplies were also brought in by military expeditions or exacted or obtained as tribute. Unlike Egypt, there were no great monuments built for the kings and numerous gods in Mesopotamia. This was because stone and good timber were not available for construction. However, archaeologists have excavated mounds of important structure in mud bricks dried in the sun. According to some writers, the plough was first used in Sumeria before the establishment of the city-states. Boats moved by wind also appeared first in Mesopotamia. The Sumerians became expert in metal working, and their bronze artifacts exhibited rare skill in the standards of the day. Like ancient Egyptians, the Sumerians developed a skill in astronomy and mathematics, which they used for the preparation of a calendar, land measurement, and administration. We got the 60 minutes in an hour and 360 degrees in a circle from the Sumerians between about 3200 up to 2900 before Christ. The Sumerians developed a writing system. The system using word pictures developed into a system of well-shaped characters called cuneiform. Cuneiform was written by pressing well-shaped marks with a hand instrument on tablet or soft clay. The clay then dried in the sun and became hard. Cuneiform was a complex, difficult, and non-alphabetic system, like hieroglyphics. Although the Sumerian language later ceased to be spoken, cuneiform was used for writing other languages and was for many countries the writing systems of the ancient Middle East outside Egypt. The Sumerians made remarkable contribution in law, the arts and science. The Mesopotamians made careful study of the heavenly or celestial bodies. They recognized the difference between planets and fixed stars. This led to the foundation for the study of modern astronomy. አሁን እንደሚወጡ የጥናት መረጃዎች ከሆነ አብዛኛው የከተማው ነዋሪ ይኖሩ የነበሩት በከተሞች አጥር ውስጥ ነበር። ይሁን እንጂ አብዛኛው ነዋሪ ገበሬ ስለነበር ከአጥር ግንባታው ለስራ ወጥተው ውለው ይመለሱ ነበር። ሌሎች ነዋሪዎች የሃይማኖት መሪዎች፣ ጸሐፊዎች፣ ወታደሮች፣ አናጺዎችና ነጋዴዎች ነበሩ። የከተማ ግዛቶች የተለያዩ ዕቃዎችን ያስገቡ ነበር፣ አጥራና ብረትን ጨምሮ። የአንዳንዶችን ዕቃዎች አቅርቦት የሚያገኙት በውትድርና ዘመቻ አሊያም በግብር መልክ ነበር። ልክ እንደ ግብፃውያን በሜሶፖታሚያ ለነገስታቶችና ለበርካታ ጣዖታት ትልልቅ ሐውልትና ቅርጻ ቅርጽ የለም። ምክንያቱም ለግንባታ ስራ የሚውሉ ድንጋይና ጥሩ አጠና አልነበረም።
ይሁን እንጂ የጥናትና ቁፋሮ ባለሙያዎች ከጭቃ ተሰርተው በፀሐይ እየደረቁ ለቅርጻ ቅርጽና ለሐውልት ስራ ምቹ የሆኑ ጡቦችን አግኝተዋል። እንደ ጥናቶች መረጃ በሜሶፖታሚያ እርሻ የተጀመረው የከተማ ግዛቶች ከመመስረታቸው በፊት ነበር። በነፋስ የሚገፉ ጀልባዎች መጀመሪያ የመጡት ከሱሜሪያኖች ነው። ሱሜሪያኖች የብረትና የነሐስ ጥበብ ስራ ሊቆች ነበሩ። ይህ ችሎታ በወቅቱ በሌሎች ህዝቦች እምብዛም ነው። ልክ እንደ ጥንት ግብፃውያን ሜሶፖታሚያውያንም የኮከብ ጥናትና የሂሳብ ችሎታን አዳብረዋል። ይህን ችሎታቸውንም ለቀን ቆጠራ፣ ለመሬት ልኬትና ለአስተዳደር ስራ ያውሉት ነበር። በአንድ ሰዓት ውስጥ የ60 ደቂቃና የክብ 360 ዲግሪ እውቀትን ያገኘነው ከሜሶፖታሚያውያን ነበር። ከ3200 እስከ 2900 ዓመተ ዓለም ሜሶፖታሚያውያን የጽሑፍ ስነ ዘዴን አዳብረዋል። ይህ የጽሑፍ ስነ ዘዴ የስዕል ቃላትን የሚጠቀም ሲሆን ወደ ሽብልቅ ቅርጽ የማስያዝ ስነ ዘዴ ያደገ ነው። ይህ የጽሕፈት ስነ ዘዴያቸውም ኩኒፎርም ተብሎ ይጠራል። ኩኒፎርም ከጠፍጣፋ ነገር ላይ ወይንም ከሸክላ ላይ በሽብልቅ ቅርጽ ምልክት በማስቀመጥ ይጻፋል። ሸክላው በፀሐይ ከደረቀ በኋላ ጽሑፉ እንዲቀር ይደረጋል። ኩኒፎርም ልክ እንደ ሄሮግላፊክስ ውስብስብ፣ ለመረዳት አስቸጋሪና ሆሄያት የሌሉት ነበር። በኋላም የሱሜሪያን ቋንቋ መናገር ቢያቆሙም ኩኒፎርም ግን ከግብፅ ውጭ በሚገኙ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ብዙ ቋንቋዎች የጽሑፍ ስነ ዘዴ በመሆን አገልግለዋል። ሱሜሪያኖች በህግ ጥበብና ሳይንስ ላቅ ያለ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሜሶፖታሚያውያን ስለ ሰማይ ፍጥረታት በጥንቃቄ ጥናት ያደረጉ ናቸው። በመደበኛ ከዋክብትና በፕላኔቶች መካከል ላይ ልዩነቶችን ለይተዋል። ይህም ለዘመናዊ የህዋ ሳይንስ ምርምር መሰረት ሆኗል።